أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу муамин мусулман бир туугандар, Аллах Таала мына ушул жума намазына басып келген ар бир кадамдарыңыздарга бийик даражаларды, көптөгөн жакшылыктарды жазган болсун. Жана биздин билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди Аллах Таала өзү кечирсин, мээрим ырайымын алган пенделеринин катарына кошкон болсун. Бүгүнкү жума баяныбызда биз Абу Талибтин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын амекиси болгон Абу Талибтин өлүмү тууралуу айтабыз. Саид ибн Мусайиб атасынан рываят кылып айтат. Качан Абу Талибке өлүм келген кезде, төшөктө жатып, өлүм келип калган кезде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам мына ушул амекисинин алдына келди. Абу Талиб бул киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен ошол тууган эле, мындайча айтканда амекиси атасы менен бир тууган болгон амекиси эле. Ушул киши төшөктө жатып калган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам келсе, анын алдында Абдуллах ибн Аби Умайя менен ибн Мугира менен жана Абу Жахил турган экен. Бул эки капыр, эки киши ошол Абу Талибтин достору эле, эң жакын дос, санаалаш адамдар эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам ошол өлүшүнү билген амекисине карап: "Я амми, кул ла илаха иллаллах калиматун ашхаду лака биха индаллах." О амеким, ла илаха иллаллах деп айтыңыз. Ушул сөздү кабыл алып, исламга кириңиз, мусулман болуп өтүп кетиңиз. Ла илаха иллаллах деп айтыңыз дегенде, мына ушул сөздү Аллахтын алдында сизге бир ушул айткан сөзүңүздү, мына ушул калиманы, мына ушул таухид калимасын Аллахтын алдында сиз үчүн далил кылайын деп айткан кезде, факала Абу Жахил ва Абдулла ибн Аби Умайя, эки жанагы досу Абдулла ибн Аби Умайя, бул киши кийинчерээк исламды кабыл алат. Абу Жахил: "Я Абу Талиб" деди. "О Абу Талиб, атаргабу ан миллати Абдул Мутталиб, Абдул Мутталибтин дининен кайтасыңбы, ата бабаңдын дининен баш тартасыңбы" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам токтотпостон кайталай берди жанагы сөздү. Ла илаха иллаллах деп айтып исламга кириңиз. Ла илаха иллаллах деп айтыңыз. Мына ушул сөздү Аллахтын алдында сиздин пайдаңызга далил кылайын деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам амекиси жаны үзүлгөнгө чейин ушул сөздү кайталай берди. Бирок амекиси акыр аягында исламга кирүүдөн, ла илаха иллаллах сөзүнү айтуудан баш тартып, анан ошол Абдул Мутталибтин ошол дининде мен ата бабамдын дининен кайталбаймын, жолунан кайталбаймын деп капыр бойдон өлүп кетти. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: "Ама валлахи ла астагфиранна лака ма лам унха анка." Аллахка ант, мен мына ушул нерседен кайтарылбайт экенмин истигфар айтуудан. Сөзсүз сиз үчүн Аллахтан истигфар сураймын, кечирим сураймын деп айтты.
Mına oşonda Allah Taala tömөнкө аятты түшүрдү. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. Peygamber üçün, jana mu'minlar üçün müşriklerden kechirim surası bolboyt. Müşrikler üçün kechirim suragandары bolboyt eger alar жақын туғандары болса дағы, аларға ақиқат баяндалып, тозоқ иелері болып бүткөндөн кейін дейді. Аллах Таала айтып атат пайғамбарына, мушрик үшін кешірім сұрама деп атат. Егер жақын туғаның болса дағы дейді. Атаң болса дағы, амекең болса дағы, мушрик болса, Аллахқа шерик келтіріп, ширк авалда капыр бойдан өтіп кеткен болса, кешірім сұрама деді. Жана Аллах Таала башка bir аятта Абу Талиб тууралуу аят түшүрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям амеким үчүн Аллах Тааладан кечирим сураймын деп айтып койгон сөз үчүн. Аллах Таала төмөнкү аятты түшүргөн. Иннека ла тахди мен ахбабта валакин Аллах яхди мен яша ва ху а'ламу бил мухтадин. Чындыгында о Мухаммад сен өзүң жакын көргөн адам, өзүң жакшы көргөн адамдарды, эң жакын адамдарыңды, жакшы көргөн адамдарыңды хидаят кыла албайсың, туура жолго сала албайсың. Бирок Аллах Таала кимди кааласа өзү хидаяттайт. Өзү хидаят туура жолун көрсөтөт. Ал кимди хидаят кылуусун, кимди туура жолго салуусун өзү билет дейт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын дагы ошол милдети мына ушул динди адамдарга жеткирип коюу болгон. Эгер жакын адамына хидаят берүү, туура жолго салуу, ошол бул мүмкүнчүлүк берилгенде пайгамбарларга берилет эле, жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга берилет эле. Өзүн туугандарын эң биринчи кезекте адамга эң жакын адам ким? Өзүн эң биринчи алгач өзүн туугандары. Ар бир инсан эң биринчи бир нерсени өзүн туугандарын ыраа көрөт. Инсан бул мүмкүнчүлүк инсандын колуна берилгенде жакын адамдарыбызды хидаяттап койгон болор элек. Бирок бул нерсенин иши Аллах Таалага таандык экен. Мына риваяттарда келет, ошол Абу Талиб дагы айткан экен, эгер мына ушул Курайштин жемелөөсү мага карайта айта турган айыптоосу болбогондо, мына ушул динди моюндамакмын деген экен. Мына ыр түрүндө дагы айткан, мен билемин Мухаммаддын дини ошол диндердин ичинен, мына ушул аламдагы диндердин ичинен эң жакшы дин деген экен. Эгер мына ушул Курайштын маламаты, жемелөөсү, айыптоосу болбогондо, сөгүнгөнү, мындайча айтканда мени сөккөнү болбогондо, мына ошол динде мени тапмак эле. Мына ушул динде өзүмдү тапмакмын деген экен. Абу Талиб дагы бул диндин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга келген бул ислам динин акыйкатын түшүнүп билген. Ал ла илаха иллаллах десе, бүт ата бабасы Аллахка шерик кошуп келген жана бут, лат, уза, мына ушул бут идолдарды ата бабасынан дининен баш тартып, жалгыз Аллахтын өзүнө гана сыйынууга туура келген. Бирок напси каалоо, кадыр барк деген нерсени бийик коюп, мына акыр акыбетте капыр бойдон ла илаха иллаллах сөзүн кабыл албай капыр бойдон өтүп кетти. Абу Талиб түшүнгөн ла илаха иллаллахтын маанисин. Ла илаха десе, ошол мушриктер Аллах Таалага шерик кошуп сыйынган бардык ошол заттарды, жалган илахтарды жокко чыгарып коюунун билген. Иллаллах деп бир гана Аллахты чыныгы сыйынуучу зат деп ырастап коюусун Абу Талиб жакшы билген. Азыркы кездеги кээ бир мусулмандарга салыштырмалуу. Эми Хафиз ибн Хаджар рахимахулла айтат, Абдулла ибн Аби Умайя ибн Мугира. Бул киши кийинчерээк исламды кабыл алган. Исламды кабыл алып, анан жашоосунун акырында Аллахка жакшы ибадат кылып, мусулман бойдон өтүп кеткен. Ал эми Абу Жахил болсо, бул киши ошол чектен чыгуусун улантып, ошол Бадыр күнү өлтүрүлгөн. Бадыр күнү бул киши өлтүрүлгөн, бул капыр. Эми мына ушул хадистен ала турган пайдалар. Биз хадисти окуганыбыздан кийин мына ошол хадистен пайдаларды алганга аракет кылуубуз керек. Биринчиси, аннаху ла яжузу истигфар лил мушрикин. Биринчиси,
müşrikler üçün keçirim suralbaydı, istiğfar suralbaydı Allah Taaladan. Jana alardın aqısına mındayça aytkanda dua kılınbaydı. Jana alar Allah'tan rayına kirбейdi. Jana alar tozoktan kutulup beyişke kirүүsүн Allah Taaladan suranılbaydı. Oşol müşrikler üçün. Müşrik boydan ölüp ketken bolsa bir insan. Allah'a şerik koşup, şirk keltirgen avalda ölüp ketken bolsa anda insan üçün kechirim suralbaydı. İmam Müslim özünün sahihinde Abu Hurayra radıyallahu anhudan tömönkü hadiste rivayet kılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, mına uşul hadiste aytılat, Zâran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kabra ummih febeka ve ebka men havlehu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem apasının kabrını ziyaret kıldı, jana iyladı, jana başkalardı iylattı deydi. Fekala, ista'zentu Rabbi fi en estağfira leha felem yu'zen li. Men Rabbimden ızım ruhsat suradım, apam üçün istiğfar surawımdı deydi. Apam üçün Rabbimden istiğfar surayın dep Rabbime dua kıldım, surandım deydi. Felem yu'zen li. Mağa apana istiğfar aytpaysın dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Apan üçün istiğfar aytpaysın. Vastadantuhu fi en azura qabraha fa udhina li. Jana mağa ruhsat berildi kabrini ziyaret kılууга. Fazurul qubura fa innaha tuzakkirul mauta. Kabrlarni ziyaret kılıp turgula al ahiretde estetет deydi. Mындайча aytkanda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den apasının kabrini ziyaret kılууга Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ruhsat berildi. Бирок ал жерге баргандан кийин Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem apası üçün Allah Taaladan istiğfar suroodan kaytarıldı. Emne üçün? Antkeni jahiliyatta müşriklik, oşol şirk zamanında apası da oşol müşrikler karamanga şirki jolda ötüp ketkenligi üçün vallahu alam. İbn Kasir rahimahullah aytat, mına Abu Talib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amekisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni korgoyt ele. Müşrikler tarafından kele turgan jamanlıklardan, ar kanday jaman sözlerden, ziyanlardan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni korgoyt ele. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni korgop ele tim bolbostan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalarına dağı rayım kılat ele. Alarga dağı jakşı mamile kılat ele. Jana oşol müşrikler tarafından aytılıp жатқан ar kanday jaman sözlerdi kaytarat ele. Mına oşol nerselerдің barısını ayıptayt ele. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e jardam beret ele. Jana hiç bir aylanadağı Araptardı ja Kurayış kapırlarını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tigizdirmeyt ele. Barını korgop turat ele. Kala verse Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e aytkan, soğuşkun kese soğuşayın. Mına baldardı büt elde oşol uruğundu toplop, Kurayış kapırlarına karşı naşol soğuş şartında tüzü bereyin degen. Kala verse, tünkü uykuda özün jatak jerine, jata turgan jerine Muhammed men jayıma jattım, men jata turgan töşökö jattım, sen sağa biro ziyan berbesin dep, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşunçalık dengelde korgoyt ele. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kelgen dindin mına uşul hakikatin bilet ele. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem közünün aldında turat ele hakikat. Peygamber bolgusu. Mına uşul kişi ema Allah Taala taqdırga imandı taqdır kılbagan eken, mına uşunday açık bir dalillerdi körüp turup dağı insan mına uşunday keskin türdögü dalillerdi körüp turup dağı iman nematından kuru kaldı. İman nematından kuru kaldı, akır akıbette kapır boydan ötüp ketti. Jana Allah Taala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di eskertip, müşrikler üçün keçirim suramagan, Allah'a şerik koşup ölüp ketken, kapırlar üçün keçirim suramagan dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eger jakın tuğanın bolsa dağı dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbisi tarafından mındayça aytkanda nasıl ayat düşüp Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bunun talimi berildi. Mına oşol hadiske köre mu'min kişi oşol müşrik üçün mındayça aytkanda eger al eng jakını bolsa dağı, eng sүйүктүүsü bolsa dağı keçirim suralbayt. Mına jogorudagı ayatda aytıp öttük: "Ma kana lin-nabiyyi vellezina amanu yestagfiru lil-müşrikina ve lew kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahu ashabul jahim." Peygamber üçün jana mu'minlar üçün
müşrikler üçün keçirim suragany bolboyt. Eger alar jakyn tuğandары bolsa dagı, alarga hakikat bayandalып bütkөндөн kийин tozok eli Jahim oşol tozok elinden bolup bütkөндөн kийin deyt. Эми Allah Taala müşriktin duasındagı, jakşılygındagy hiç bir nersesin kabul albayt. Mına Allah Taala dagı başka bir ayatta Tavba suresinin ayatında "İstagfir lehum ev la testagfir lehum." Eger müşrikler üçün keçirim suragyn ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem istiğfar aytgın, istiğfar aytpagın, "En testagfir lehum 70 marratan fela yaghfirallahu lehum." Alar üçün 70 jol istiğfar aytgın, baribir Allah Taala alardy keçirmeyt. Antkeni alar "Zalika bi ennahum kafaru billahi ve rasulih." Antkeni alar Allah jalan elçisine kafir bolgondur deyt. Wallahu la yahdil kavmel fasiqin. Allah Taala fasık kowumdu hidayat kılbayt. Bu hadisten alına turgan birinci payda. Ekinci bir paydası kıyamat günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şafaat kılat, koldoyt. Mındaş aytkanda kebir özünün ümmetinin pendeleri üçün, mındaş aytkanda kebir ahli tawhid günökör bolup kalgan, kebir Allah'ta şerik koşmagan, birok kebir günölörde şirkten başka günölörde jasap koygan, kebir musulmanlar üçün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koldoy körsetöt, şafaat kılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına uşul Abu Talib kapır boydan ölüp ketkenden keyin mına uşul amekisine bolgon şafaatı emi kıskaryp kaldı. Bu kanday İmam Bukhari Müslim özünün sahihinde Abdullah ibn Abbas'tan, Abbas ibn Abdülmuttalib'den tömönkü hadisni keltiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge Abbas aytkan ekende "Ma aghnayta an ammika fa innahu kana yahutuka ve yaghdabu laka." O Peygamber, o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, siz bunu ol amekiniz siz üçün bar nersede turu bergen. Siz buna amekiniz sizni korgogon. Jana oşol müşrikler tarafka karay açulangan, sizni korgogon. Har kanday jamanlıklardan, har kanday ziyanlardan, adamlardan kele turgan ziyanlardan korgogon. Sizge köp jardam körsetken. Mına oşol kişiге bir kıyamat günü jardamınız bolamo dep suraganda huwa fi dahdahin degen. Huwa fi dahdahin minen nar walaw ana lakana fi darkil asfal minen nar degen. Al dahdahda bolat degen. Amekisini aytып jatat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem al dahdahda bolat deydi. Dahdah degeni minel ma yablugul Ka'be. Bunu aşka çeyin jetken suunu dahdah deydi. Kıyamat günü adamlardan künösüne jaraşa tozoktoğu azabı kebirleriniki nime aşka çeyin ot küydüröt anı, kebirlerin tizzesine çeyin, kebirlerin beline çeyin, kebirlerin ot kömüzüp kalat. Mına uşul dahdahda bolat degen, eger men bolgonum sebep, maga jardam bergeni sebep, men bolgonum sebep al dahdahda mına uşul ot anın aşıgına çeyin jetet degeni da. Bolbosa mal en tozoktun tüyünde bolat degen darkil asfalda. Darkil asfal degeni kapırlar kişine münafıklar düşe turgan jer oşol. Münafıklar iki yüzlüler bara turgan jer. Darkil asfal. Oşol darkil asfaldın jogorı tarafında en tozoktun tüyü dep koyulат, jogorı tarafında kapırlar bolat. Ravahul Bukhari İmam Müslim özünün sahihinde tömönkü hadisni İbn Abbas'tan keltiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Ahvanu ehlin nar azaben Abu Talib'in." Oşol tozokta en jengil azap menen Abu Talib azaptalat deydi. Abu Talib. Ve huwa munta'ilun bina aleyhi yaghli minhuma dima'uhu. Al otton bolgan galoş aga kiydirilek deydi. Mına oşol otton bolgan galoştu kiygen kezde, janagı ot aşıgına çeyin çıkıp turgan kezde anın meyesi kaynayt deydi. Bir rivayatta ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban ve innahu la ahwanuhum azaban deydi. Mına oşul azapты oynayt tozokka kirgen adam Allah öz saktasın. Tozoktoğu azapты mına oşul azap en katlı azap dep oylayt. Janagı aşka çeyin bolgan azapты. Oşol otton bolgan galoştu kiygen wagtdagi azapты insan tozoktoğu en katlı azap dep oylayt eger birөө körse аны. Birok al tozoktoğu en jengil azap deydi. Tozoktoğu en jengil azap mına oşul Abu Talib azaptala turgan azap eken. Bolboson Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şafaat kıldı tozokta bolsa dagı. Oşol sebep bu tozoktun en jogorku tarabına çıkıp kaldı. Bolboson münafıklar menen o darkul asfal tozoktun en tüyünde bolat ele. Kıyamat günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
müşriklerge şafaat kılbayt eken eger alar jakın tuğanı amekisi bolsa da. Üçüncüsü, bu şirk, bu insanga neç kaçan fayda alıp kelmeyt. Bu şirk keltirgen adamdın ibadatın, sadakasın, nafilin, farzın Allah Taala kabul albayt. Mana Allah Taala ayet Kur'an'da aytat: "Ve qadimna ma amilu ve qadimna ila ma amilu min amalin fecalnahu haba'an mansura." Biz kebir adamlardan amallarına keldik. Alardan amallarına şirk aralaşıp kalgandığı için biz alardan amalların çan tozan kılıp sapırıp jiberdik deydi. Mana Allah Taala ayet Kur'an'da aytat: "Ve laqad uhiya ileyke ve ilellezine min qablike la in eşrakte la yahbatanna amaluk ve la takunanna minel khasirin." O Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge mana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge vahiy kılıngan nerse. Oşol Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge jana Peygamberimizden murdaga vahiy kılıngan nerse o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Sağa vahiy kılıngan nerse jana sağa çeyinkilerge vahiy kılıngan nerse eger bir şirk keltire turgan bolsaң amallarının bari kүйüp jok bolup ketet, jana ziyan körүүчүлөрдөн bolup kalasың deydi. Muna Allah Taala özünün peygamberlerine de aytkan: "Walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Eger alar şirk keltirip koya turgan bolsa, şirk keltirip koya turgan bolsa, jasagan işlerin barысы öçüp ketet, kүйüp ketet deydi. Muna Allah Taala başka bir ayatda aytat, başka bir hadiste aytat. İmam Müslim özünün sahihinde bu hadiste Abu Hurayra radıyallahu anhudan keltirgen. Bu hadisi kuddusi Allah Taala aytat: "Ana aghna şuraka yani şirk." Men şirkке muhtaç emesmin deydi Allah Taala. Men bir şerike muhtaç emesmin deydi. Biz kişine bul jaşoda jaşaganımızdan keyin özümüzge şerik izdeybiz. Ayalımız şerik, bala çakabız şerik, dosubuz şerik, aylana çöyre şerik. Biroq Allah Taala şerike muhtaç emes. Men amila amalan ashraka fihi ma'i gayri taraktuhu ve şirkah. Kim bir amal kılsa, iş kılsa, oşol işinde maga bir nerseni şerik koşa turgan bolsa, başka bir onu şerik koşup koya turgan bolsa oşol işinde. Anın ne? Özünü dağı, oşol şirkini dağı, amalını dağı, şirkini dağı taştayımın. Bu hadisten anlatırgan üçüncü payda, dördüncü payda kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna annal müşrik kıyamet günü müşrike şafaatçının fayda bermeydi. Eğer oşol şafaat kıla turgan peygamber bolsa dağı, je anın dostu jakını bolsa dağı. Mına peygamberler dağı kala berse özlerinin baldarına, özlerinin atalarına şafaat kıla albası, koldo körsöt albası mına hadiste aytılıngan. Rawahu Bukhari fi sahih min hadis Abi Hurayra radıyallahu anhu enne Nebiy sallallahu aleyhi ve sellem kal. İmam Bukhari özünün sahihinde Abu Hurayra radıyallahu anhudan tömönki hadisi keltiret. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Yalqa İbrahim abahu Azar yevmel kıyama." İbrahim peygamber, peygamberlerin atası, tavhid imamı. Mına uşul kişi kıyamet günü atasını jolukturat eken. Atasını jolukturat eken. Ve ala vecihi Azar qataratun ve gabaratun. Atası Azar bolgan. Janagı butlardı jasap satkan, idildardı jasap satkan. Yemi İbrahim aleyhisselamga dağı en katlı karşı çıkan tavhid yolunda atası bolgan mına şu. Adamların arasından oşol kafirlerin arasından atası bolgan. Mına oşol yüzü Azardan yüzü kıyamet günü öte bir karaygan avalda, çaң baskan avalda, bir tozgan avalda atasına jolgat eken. Yemi oylop görüңüz, kıyamet günü insan atasına jolup tursa. Fayaqulu lehu İbrahim aleyhisselam atasına qarab aytat eken: "Alam aqul leke la ta'sini?" Men sana aytmadım bene, maga künökör bolbogun, menin joluma karşı çıkpagın, bul dinge karşı çıkpagın dep aytmadım bele deydi. Fayaqul abuhu falyawma la asik. Atası aytat eken, bugün karşı çıkpayman deydi eken. Bugün ne desen ayt, oşol nerse bolsun, bugün karşı çıkpayman deydi eken. Fayaqul İbrahim, yemi kede bul jerde ala turgan bir payda kede uyda bala sünnötü jasap turamın dese, kede bunu sakal Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnötü uşunu koyup duramın dese, kebir ata-eneler uşul nersege karşı çıkar. Mına oşanduktan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnötü bul jakşılık. Eğer kaysi bir adamın balası sünnötü karmanıp turgan bolsa uyda, oşuga kuvansın. Fayaqul İbrahim: "Ya Rabbi inneke va'adtani en la tuhziyani yevme yub'asun." Anan İbrahim aleyhisselam bar atası da, anan Allah Taalaga dua kılat eken: "O Rabbim, sen maga uada bergensin, kıyamet günü meni kapalantpayman dep uada bergensin" deydi.
Kıyamet günü ошол тириле турган күнү. Файю хизин ахза мин абил абд. Абад. Кайсы зиян болбосун, кайсы азап болбосун атамдан ары кылчы дейт экен. Ушуну Аллах Тааладан суранганда, фаякулуллаху таала Аллах Таала айтат экен: "Инни харрамтул джанната лил кафирин." Мен жаннатты, бейишти кафирларга арам кылып койгонмун дейт. Сумма юкал я Ибрахим ма тахта риджлайка. Кийин Ибрахим алейхиссаламга айтылат экен: "О бутуңдун астын кара" дейт экен. Фаянзуру фа иза хуа бидихин мултатихин фаюхазу биқаваимихи фаюлқа финнар. Кийин ошол бутунун астына караганда жанагы тозок ушунчалык кирденип, мына ушунчалык ошол кирденип турган, булганып турган, иреңге толуп турган, отко толуп турган тозокту көргөндөн кийин мына ушул фаидаху бидихин мултатихин ошол атасынын көзүнүн алдында пешенесинен кармап туруп Ибрахим алейхиссаламдын атасын тозокко атып жибереткен. İmam Bukhari жана Imam Muslim өзүнүн сахихинде Абу Хурайра радиаллаху анхудан төмөнкү хадисте келтирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга төмөнкү аят түшкөн кезде "Ванзир аширатакал акрабин" өзүңнүн жакындарың тозоктон эскерткин деген аят түшкөндө Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыкты өзүнүн жакындарына, туугандарына. "Я ма'шара Курайш, иштару анфусакум миналлахи ла угни анкум миналлахи шай'a." О Курайш урусу dedi. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Курайш урусунан болгон, Курайш урусуна Хашим урусунан болгон. Өзүңөрдү Аллах Тааладан бир туткары бир сатып алгыла. Мен эртең кыямат күнү мен силерге эч бир пайда бере албайм, жардам бере албайм dedi. "Я бани Абдул Мутталиб, о Абдул Мутталибтин балдары" dedi. "Мен силерге Аллах Тааладан алдында эртең кыямат күнү эч бир жардам бере албайм. О Аббас ибн Абдул Мутталиб, мен дагы силер үчүн кыямат күнү жардам бере албайм. Пайгамбарлыгым силерге бир жардам алып келбейт. Туганчылыгым бир жардам алып келбейт. Ошондуктан мына ушул шариятка амал кылып калгыла" деген сөздү айткан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына Аллах Таала Куранда айтат: "Эгер жашоодо бизге эң жакын ошо аялыбыз, балдарыбыз боло турган болсо, Аллах Таала ошолор тууралуу айтат. Ва ма амвалукум ва ла ауладукум биллати туқаррибукум индана зульфа илля ман амана ва амила салихан фаулаика лахум жазаa'у д-ضعфи бима амилу ва хум фил гурфати аминун." Алардын малы, силердин малы мүлкүңөр, балдарыңар, бул нерселер Аллахка силерди жакындатпайт дейт. Бир гана Аллахка иман келтирип, жакшы амалдарды кылсаңар, мына ушул жакшы иштериңерге ошол сооп ажырлар көбөйтүп берилет. Жана жакшы амал кылгандыгыңар үчүн ошол жанна бейиштерде тынч абалда, тынчтык менен ошол жерде болушат дейт. Эми бешинчиси, мына ушул хадистен алына турган пайданын бешинчиси, инсан жашоодо дос танаганда этият болуш керек. Анан классташым деп эле, анан бирге окуганбыз, бирге университетте окуганбыз деп эле, ошол досу жаман жолдо боло турган болсо, аны менен достошуп алган эми болбойт. Мындайча айтканда, Абу Жахил мына Абдулла ибн Умайя, Абу Талибтин капыр бойдон өтүп кетүүсүнө себеп болду. Мына ушул жашоодо кээде дос эң адамдын жакыны болот. Кээде сүйлөшүп отура турган, сырлашып отура турган инсандын досу болсо керек. Ошол досу инсанды бейишке кирүүсүнө себеп болот, же досу тозокко кирүүсүнө себеп болот. Мына Абу Талибтин эки досу Абу Жахил менен Абдулла ибн Умайя ибн Мугира Абу Талибтин капыр бойдон, ширк келтирип, ошол капыр бойдон өтүп кетүүсүнө себепчи болду. Мына ошондуктан дос тандаганда дагы этият болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Хурайрадан келген хадисте мындай дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ар-ражул ала дини халили." Киши өзүнүн досунун дининде дейт. "Фалянзур ахадукум ман юхалил." Силерден бирөө карап койсун ким менен дос болуп аткандыгын дейт. Эгер инсандын досу туура жолго багыттап турган болсо, иманга чакырып турган болсо, хадистерди айтып турган болсо, жакшы иштерге буйруп турган болсо, ошол инсан менен достошсун. Аллах жолунда достошсун. Бирок досу аракка чакырып турган болсо, зынага чакырып турган болсо, Аллахка күнөөкөр боло турган, күнөө иштерге чакырып турган болсо, андай досту Аллах разылык үчүн таштасын. Мына ошондуктан бир акындын бир сөзү бар экен да: "Анил мар ла тасал вас'ал ан қарини." Бир киши тууралуу билгиң келсе, анын досун кара дейт. Досу кандай болсо, ошол инсандын кандай экендигин билип аласың.